Ekranlıqı qədərli görmənlər, yaxşımısınızlar? Dehtonlarda bolayotqan Şinjan Sabah Mədəniyyət Tarixi çəkiliş şirkəti işləyən Şinjan Qaydo Yeməklik Soda çəkiliş şirkəti tajdarlığını alğan Sabah Küyü proqramısı. Mən riyasətçi dostunlar Nazgül Tursuncan. Bugünkü səhnəmizdəki mənim şu çaxnab turğan çıraylıq çılpınımız bolsa Asiyagül, Eziz qarşılamız Asiyagül. Rəhmət Nazgül. Qani, ekranlıqı dostlarga salomlarınızı yollayıramsız. Salam ekranlıqdakı barcha aziz dostlar. Həmənlər bilan bu şu sabah səhnəsi arqalıq yüz görüşkənligimdən to'liq minnətdarman. Rəhmət, qarşılamız. Sabah Küyü proqramımızı görüyotamsınız. Görüyotaman, izchil görüyotaman. Shunda yaxshi bo'pti bu programma. Shunda qiliqi so'yindigan taraflari jiqda. Ha, naqshchilar uchunmi o'zining yangi naqshlarini e'lon qildigan shunda bir yaxshi sahna bo'pti deb o'yladim. Shunga bugun balkim o'zingizmi qatnashib, pek hayajonlangan bo'lishingiz mumkin. Shunda xush bo'ldim. Biz bundan xursand bo'ldik. Endi Asiyagülga diqqat qilsam, asosan xalq naqshlarini o'rindab kelyapsiz. Shundaqa. Endi qanday bo'lib o'sha xalq naqshlarini aytishga amroq bo'lib qoldingiz? Ha, men kichigimdan shu ota-onamning ta'sirida bizning shu oila sharoitimiz shu bir san'at oilasi. Shu dadam, opam o'zi chelib, o'zi naqsha aytib degandek shu oila muhiti menga ta'sir qilgan. Keyin san'at maktabida o'qigan bo'ldim, o'qish bitirib muqamga xizmatga tushdim. Shu xalq naqshlarini, muqamni shunchalik yaxshi ko'rib hozirgacha tirishib kelyapman. To'g'ri aytdingiz. Endi mening o'ylashimcha, shu ijodiy kuylarni o'rindashmi albatta tez. Lekin endi shu quloq singib ketgan xalq ahanglarini, ash'agitma puroqlarini to'liq elib o'rindash balkim sal mushkul bo'lishi mumkin. Ha, haqiqatan. Undaqda bu jarayonda o'zingizga ustoz tutgan san'atkorlarimiz bormi? Bor. Mushu san'at maktabida o'qiyotgan vaqtlarimda, Aqsu san'at maktabida bizning faxrlik tabarruk san'atkorlarimizdan Paşa İşan ustazımız, Kucha naqshlarining peshvosi bo'lgan Risolat Hafiz ustazimiz, Sanavar Tursun ustazimiz, Vali Davud ustazimiz qatorliqlar. Shu men o'zim eng yaxshi ko'radigan ovozni, naqshlarini yaxshi ko'rib, so'yib anglaydigan san'atkorlarimiz. Demak, siz shularning naqshlarini anglash jarayonida o'zingizga yetarsiz bilan texnik to'liqlab, hozirgidek bir mukammal holatgacha tirishib kelyapsiz. To'g'rimi? To'g'ri. Amsa bizning sabah kuyimizda hammalarga aydın bo'lgandek, kunda bir yangi kuy ko'rmanlarimizning diqqatiga sunilyapti. Bugungi kuyimiz, bugun ko'pchilik ep kelgan naqsham bo'lsa, Mehribanim ota-onam temizdagi kuyimni ep keldim. Bu xalq ahangi. Muzikasini akkordlashtiruvchi Asqar Muxtar. Nayti chiroyli bir kuy bizni kutib turibdi. Qani, birlikda anglaylik.
taştır bir aziz kıyım taştır Asigil tolımı çıraylık bir nakşını orulap kepsiz. Nayt xursam boldum. Demek emde sabah köy sahnimiz manmışındaq yeni icadiyetler ve icadiyetçiler üçün. Hem şundaqla naqşa cihetden özünki talanты ba hem ma'lum seviyeге yetken naqşçılar üçün hem usta sanatkarlar üçün mu öz naqşlarını, icadiyetlerini e'lon qildigan nayt çıraylık bir sahne boldu. Şunlaşqa muş cihetde izlanayotgan bizning naqşçı sanatkarlar ve heveskarlarımızning özünün yeni kuylari bilan sabah sahnimizning o'rin elishini yanala samimiy tavsiya qilaman. Asigul bu naqşingizda haqiqatan mehribon ota-onalarimiz bek chiroyli kuylendi. Ota-onalarni qancha kuyilsakmi tilimiz yana ajizlik qiladi ekan. Shundoq. Yana yeni kuylaringiz bilan davomli kelib turing bo'lamdi. Bo'ldi. Endi Asigul bizniki har san programmamizni har xil shirkatlar qo'llab kelyotdi sho'mish munosabatlar. Sabah kuy programmamizni izchil qo'llayotgan barliq shirkat korxonalarga yana bir qitim rahmatimizni aytamiz. Bugungi sahnamizdagi bizning qo'llovchimiz bo'lsa yana tajdorligini olgan shirkat sizga nayt tunishliq. Qaysi shirkatga? Qaydanın məsələlərini siz işlətib baxan bəlkə? Əlbəttə, bək yaxşı görmə. Aildən üzməyimizdə bunu. Məsələn, qaysı məsələlərini bəkərək işlətsiniz? Tetit qulları, məsələn. Tetit qulları, pəndir qiyami, laz qiyami deyəndəkə. Bunlar izcil yəni tirişib yeni məsələlərini çıxırıbdı. Mana hazır qolumdakisi bolsa, qaydu, samsaq, təmlik, yağmış deydi. Ən bizim öydə daim şu yağmış yəni lazcan tayarlığa vaxtımızda, bəzi vaxtlarda açdaq samsaqnımı silüytü de atanlarımıza, qarısaq apılarımız. Demek hem de qaydo şirketi şu üyümüzdeki şu təmni bizge mana orab qaçılapda yaqıb biribdi. Şonlaşqa qaydo şirketinin ki bu məsəlatının mı yürüşlük məsəlatlar qatarda, yəni bazar tepişiğe tilektaşlıq bildirmem. Asigil undaqda sizge mi rəhmət? Rəhmət Nazgül. Qadirlik dostlar, ətki yeni köyümüz, yəni davamlıq huzurunlarda bolğusi. Ət görüşəyli. Xeyr xoş.